Aya ni amazina meza afite ubusobanuro bwiza bita abana b'abakristo. Hari n'abakunzi bacu batubajije amazina batubaza ubusobanuro bwayo, nayo twarayasobanuye muri iyi videwo. Nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Izina rya mbere ni Eve. Eve ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu baheburayo, rikaba risobanura kubaho. Irindi zina ni Eliana. Eliana ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rikomokana ryo mu baheburayo, rikaba risobanura Imana yaransubije. Irindi zina ni Lydia. Lydia ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rikomoka mu Bagiriki, rikaba risobanura umwiza. Irindi zina ni Phoebe. Phoebe ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura urumuri. Irindi zina ni Jemima. Jemima ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu baheburayo, rikaba risobanura ikimenyetso cy'Imana. Irindi zina ni Faith. Faith ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rituruka mu Bongereza, rikaba risobanura icyizere. Irindi zina ni Charity. Charity ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bafaransa, rikaba risobanura urukundo. Irindi zina ni Abigail. Abigail ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu baheburayo, rikaba risobanura inkomoko y'ibyishimo. Irindi zina ni Sela. Sela ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu baheburayo, rikaba risobanura umwamikazi. Irindi zina ni Esther. Esther ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Persia, rikaba risobanura inyenyeri. Irindi zina ni Shilo. Shilo ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu baheburayo, rikaba risobanura umutuzo. Irindi zina ni Abiel. Abiel ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu baheburayo, rikaba risobanura Imana ni Data. Irindi zina ni Agatha. Agatha ni izina risobanura uwubashywe, rikaba rikomoka mu Bagiriki, akaba ari izina rihabwa umwana w'umukobwa. Irindi zina ni Amalia. Amalia ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura amasezerano y'Imana. Irindi zina ni Anahe. Anahe ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu baheburayo, rikaba risobanura Imana yangiriye neza. Irindi zina ni Ariel. Ariel ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Germany, rikaba risobanura Imana ni urumuri rwanjye. Irindi zina ni Ashera. Ashera ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu baheburayo, rikaba risobanura ibyishimo. Irindi zina ni Ataha. Atara ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu baheburayo, rikaba risobanura ikamba. Irindi zina ni Betel. Betel ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu baheburayo, rikaba risobanura inzu y'Imana. Irindi zina ni Christina. Christina ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Late, rikaba risobanura ukurikira Imana. Hari umukunzi wacu watubajije izina Sheila. Sheila ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu baheburayo, rikaba risobanura icyo mu ijuru. Undi mukunzi wacu yatubajije izina King.
King ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Bongereza, rikaba risobanura umwami cyangwa se umuyobozi. Undi mukunzi wacu yatubarije izina Raisa. Raisa ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Russia, rikaba risobanura umuyobozi. Irindi zina twabajijwe n'umukunzi wacu ni Aiden. Aiden ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko muri Ireland, rikaba risobanura uzana umuriro. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Raphael. Raphael ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura Imana irakiza. Aya niyo mazina nabasobanuriye uyu munsi, wakoze cyane kubana nanjye.